Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ya Allah ala yasin habibillah. Ya Allah Gusti Pangeranna cuma ajunan ya Allah semaha sempurna. Cuma ajunan ya Allah sewajib isempena. Ya Allah nyu'ona rahmat ridana. Salatullah ya Allah ala taha rasulillah. Salatullah ya Allah ala yasin salawat ban salam sampurna dari Gusti Allah Pangeranna. Samuga tetap i'atorakina da ajunan duh Gusti Kanjeng Nabina. Salatullah ya Allah ala taha rasulillah. Salatullah ya Allah ala yasin mantan anyar laki binikna Muhammad Abdur Rashid Bandian Rajina. Moga seneng jembar terbunga atena iparengi
teti cucu beri sampurna salatullah ya Allah ala taha rasulillah salatullah ya Allah ala yasin habibillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu maulanal azim. Alhamdulillah. Taretan tore pong-pong tapangki bisa long polong papadegen tang pocina ben syukur ada keajunan Allah. Alhamdulillah. Bilebih kantos malam samangken tenku leben panjenengan ki kasokanin becen bi Allah, ki kasokanin bagus bi Allah, ki kasokanin ontong pecrehna ben Gusti Allah. Buktena ki paringin lebur hadir ka pangajian. Alhamdulillah. Tinggal make banyak lebih na korse tak masalah mah. Tinggal saya penting gula ben sampian ontong pecereh amin ya rabbal. Pacet zaman mangkin ampun lah cek tuana kabadaan mak. Cuman orang-orang saya kesokanin Allah, saya bisa lebur seneng alongku neng majlis dikir, majlis pangaji. Ya Allah, jabun Gusti Kanjeng Nabi. Idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kabulan Allah termasuk orang pangareman. Senajan ben keluar di romanah akalenjer acelen deema saya ngak ya munta temuh ben taman-taman swarga cebet malebet. Ambu keluh, singgah dulu, mampir dululah. Nikmati rampatan, reng pareng, prasmanan, sesadiakin Gusti Allah neng etaman swarga. Ka sahabat atanya lambe,
Cek alam tunya pada swarga ya Rasul. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Pon apa taman-taman swarga kaito ya Rasul? Kanjeng Nabi adabu majalisul ilmi. Taman swarga saya maksud jeria majelis pengajian. Apa boleh pacet panjenengan aniat asat dari dalam abang sebong pacet keng hadir ke pengajian tina make tak cek banyak noring jaro masa kosong korse ni kaposa bahkan di luarnya korse pada kaposa pasera sengengkuni para malaikat Gusti Allah amin ya rabbal. Ya Allah ontong fajr mak mun orang bisa hadir ke pengajian anapa mi melolon banyak karena korse iman ka iman beni karoi pangareman teritan tak usah buka sambu punten ka iman borok temur tiap ten kula hadir ke pengajian ben Nuruddin hampir dipastikan 100% pakun bade karena lama karena pengajian saya tak ise mi bisa senikah larang swarga teritan banyak yang tak mampu saya melihat ongkuan dari larang swarga terus terang tak korsokor orang bisa mampu melihat swarga hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah hanya orang-orang ongku oleh kablesna Allah cuman orang-orang tolongin ben Allah yang akan mampu menempatkan dirinya nang swargana Allah muka gula ben sampian ikinon alhamdulillah coba cuman makin mun pahibrin acara nerakaan cukup pikap sakduk-sak ruangi besa pikir aleleng lorong dia tak tarpet make lapangan teh salah tak ebriin tak taruh ada korsera para apa boleh jejen tak kerbiret matanya sama lem atau ku arapah muda jadi sampian mungkin hadir kakak sak berarti keng leterokan neraka ontong fajrah gula ban sampian bisa hadir pengajian ngak nikah tore sokoren dek ke Allah muka-muka tante-tantena gula ban sampian ialam tunya ampun mulai epa pernah taman-taman swarga katiba nikah muka-muka bukti akhirnya ban Gusti Allah ku laku nang akhirat bahwa gula ban sampian ongku akan menjadi calon-calon ahli swarga na Gusti Allah alhamdulillah panika teges gula ban sampian para rabu para tretan dan kula mulai gelak ngidingaki ngaji kula kadebu-debu na kiai mantan anyarah mantan laju mak muntero suksesa nomor setong mun menyimak debuna al mukarram mulai gelak senga matoroah ibadana pagenteng tina cendibal takabal si ala kuadu rasid deki kita made remala bah mangkat ka Malaysia kita made remala takar ojeng paha tokui talonkeun setengah are arapa pagenteng gelu ibadana pongpong aben ki muda pongpong aben ki anyar ayo pakompak pasampak laki biniin tata ibadah pertama kalaben genteng karena ini adalah kewajiban kita satajana keajunan Allah tade taberen polema pakelar make soki ajun-ajun keng ibadah tade yap siap sekerenge neraka paham iki makana tore mun hadir ka pengajian cal bah karwa orak melolon bagena gini ngaki orak tilemolen tanya akin apa debun ge popogon paiko apa pokon jadi ya Allah nomor setong ibadah na pagenteng durasid make tak sempat ke masjid geluh rengki nyaran-nyaran cong pola takok miko kakoh seka masjid ayo maromana jerajerin bini nah karena tanggung jawab setia dian sudah tergantung Abdul Rasid merah biru nabi ini apa Abdul Rasid bagus tak bagus sesabini apa Abdul Rasid mau dibawa kemana dia tergantung Abdul Rasid nomor setong saya sarankan pesan dari orang-orang saya pengalaman saya nggak nak
tiba ibadah binina baru akan baik. Alhamdulillah. Senomor 2, menyimak tabuna beliau muntero tetia orang sukses, pernikahan barokah, pernikahan sukses, cucu beri sampurna tunya akhirat, sehingga jaga akhlak bentata kramana saya fokus. Cek papa dewan ki yang lanceng, cek ngarnya langar, setia landinya masuk buku rajin lah. Cek saking ringan sekolah buku masuk ke absen resmi lah. Cek beni rok norok pebeng mun setia. Ngaste tengate, milana belajarlah dalam siang kalaban malam saling menghormati, saling menghargai, selake ke sebini, sebini ke selake, anak karing tua, mantoh kamat tua. Belajarlah dari rumah kita masing-masing. Insya Allah mulai dalam genteng makai keluar, insya Allah pada nerok genteng. Mulai dalam lapar calaper, lah tak ngarep luar teh. Salsul. Allahumma sholli ala Muhammad. Punten ma anan sesera saos. Mulai ibadah saken akhlak saya cap jempol. Tapi saya nomor 3 nikah gula karo nyimpul lagi karo maklih sampian tak nyar ngalanyar ngaji mulai gila. Saya nomor 3 mantan anyar mantan laju ngastete nyari kasap. Maklih rezeki na saya kole ongku rezeki sehalal barokah. Cek dan badan cek kor nemu makiatani mulai kira tabuna tatang ketina jale tole beni pahe palos. Ya Allah tak tandi fente jual aja mah jual lembin tina make dulu ya dulu lagi na siang malam mun pese budu jangan bengal make oleh kan berapa juta lamun carana kita nyari kasap lakadung kalero, lakadung salah, melanggar aturan agama, jangan pernah berharap barokah. Lober teh padeun ngakana apoy. Katonon, cek ngarep nak foto soleh ha, make mambun gerang. Ngonyor. Gege pengajian ngaria. Ki berde saya nyampit dah iya. Berarti temu cek ki odi. Serepot pengajian pak romak kuk cengeng. Persis ben kuburan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngarteng kinon sengak durasid sekaligus mesen kok kadian pecek narema nafing tina makeni sakoni kor oleh halal cek ngok-ngoki cek cong mococong cek gurunggungi malamun parloh datang selake oleh sakoni tina ka fasaber ki bede laku. Saya penting beun mulai beres mun pah beun potong keke lah apa saya kelek ada keka tak ada iya kan lu maki oleh kan 200.000 setengah are ngojek mun pah keke lah potong apa saya kelon ada ke susah teh jala pola tetik oleh paringi beres tebuna ke Nurdin kele Arya lah rezeki raja di Allah tak ning beli ben pese abe sakin wae masake mulai ring tak endi sampai kering soki le olean apa artinya tuhnya saya banyak mula kadung pakelepekeun ngarwa makana kan beres poin parjek raja na sokora alhamdulillah kengai ni kaki beni pengajian ki kempengan lagi jurus semarin para rabu para teretan saya nomor 4 pesan lagi Nuruddin saya mulai gila sehingga ngaste teh agak bayana siapa apa gerebek tadi abang ki polan deng tani paling kenceng tak deleun kaburuh kadang anyal kenyol mulai di talon muaki model kedang pelo lengerai akelecir lepak nyantek ke sabini mayuh apa Allah oleh na pas kekereke apa pagenteng beda tata krama nama kering kebayana pasopan
benih ke Nuruddin akeje, benih para kiai ke ngakiek. Panikah adalah tor dari Gusti Kanjeng Nabi. Makle kita umat betul-betul parengin muncul di belakang kita nak foto sepekus solihin solihat. Siapa bekerep makana gele pakon omro mandi gelu awudu gelu tina cek nguso muni pa engak ben sabini ka awudu gelu ka salat gelu ka mari salat nyantir be maca Quran gelu ka cek nguso mun pallo saha taman gelu da iya ngatamaki iya napa lagi yang tak teleng ngatamaki make kulhu telo kali kan pada Allahumma sholli ala Muhammad. Le saya nomor terakhir nomor 5 senga taretan cek sampai membuang waktu kita sia-sia palebur adua ka Gusti Allah bila biaka bayi anak ya Allah pagenteng doa Anapa karena pernikahan saya sangat iarap bukan hanya bahagia harmonis hidup berdua bersama keluarga, tapi sangat iarap ben Gusti Kanjeng Nabi akan muncul di belakang kita nak foto solihin solihat. Pagenteng parnyuna ka Allah di samping usahana saya juga doana pagenteng ka Gusti Allah. Ini kampung pengajaran mulai dari Nabi Adam lambe. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Nika mulai di Nabi Adam lambe tore kengain gula ben sampean sawai foto na saya beriman cek sampai lupa dalam madhabul Allah lengkanjeh menceritakan banget wa gula ben sampean Nabi Adam falamma taghasyaha sampuna Nabi Adam apolong saren ben Bu Hawa. Akhirnya apa yang terjadi? Hamalat hamlan khafifa. Akhirnya pas hamil Bu Hawa. Hamil muda, ki demang ki beuna, famarrat bi serena kendueun ki demang, ki ngude sabulan 2 bulan 3 bulan, akhirnya Bu Hawa masih bisa beraktivitas normal seperti biasa. Saren kita melarat, ala lakon kita melarat, alo mampa nje tak dedeh. Tapi falamma asqalat sampuna kendueun ampun mulain begrek kibeuna la mulain bekapet da'awallaha rabbahuma. Napa yang terjadi? Nabi Adam dan Bu Hawa sajen masantak matanyang pernyuunan ka Gusti Allah. Napa sesoon taretan situng la in ataitana salihah ya Allah nyuona parengin nak foto sesoleh ya Allah lanakunanna minasyakirin. Manabi apareng ajunan dek kaptina nak foto soleh sungguh kami cek sakalang kong ngade keajunan ya Allah. Alhamdulillah cak maturana ya Allah nyuona abdina nak foto soleh atas satu japa paring ajunan mator sakalang kong jadi mun tepada pelong tedung kertek ke Athena tor mator ka Allah tina jak minta genteng gelu tina jak minta ratin tina jak minta nak foto siapangkat tengki tina jak minta nak foto sesoki minta nak foto soleh mun bini solihah ratina tak ratina taretan mulla soleh ben solihah bersiaplah cecereng tua bahagia dunia akhirat mul jatuhnya akhirat mun karo ratin mun jadi penyakit kebaya apa
ratin pakaroyam kaliyaman isro ngalak lesong patung marotung gabay apa paham iki makana pangajarna Allah pangajarna para anbiya wal mursalin mul lamba tadi saya salah mak mula soleh solihai penta ka Allah toro akin nyona se sampurna zahiran wa batinan mun laki pagentang akin ya Allah mun bini paratinaki Allahumma sholli ala Muhammad sing ngajak ro artis karo lain tero andi anak segenteng seelong sama cocong muntak ring luar muntak ring Eropah tak lagi ya karo targetnya karo gedeng tak beratin urusan soleh tak soleh tak urus makanya salbut paham iki maka mun kula ban sampeyan pon mak toreh rok toro ocak feuih dingakin rok toro patoh kator totor benasihat para alim ulama alhamdulillah palepe adua ka Gusti Allah apapun usaha kita saya lampaaki saya ngajak kelopain toroen kalaben gendang perdoa dek keajunan Gusti Allah ana pataritan karena satu yang kita lakukan selama odi alam dunia nikah iki beema mate kena make mantan anyar mati ya si mantan laju oh iya kia dia iya malah mun canang etanang gula ni sampean la para kapi sampean mun gula seki abid Allahumma sholli ala Muhammad para rabu para taritan pongpong tepan tapangki gula sakater maimut bahwa ketika den kula ben panjenengan ampun sedeh taritan panika debuna Gusti Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya Allah kengain taretan ponghi odi alam dunya pangastete ana pada pun Allah yang menciptakan kematian Allah yang menciptakan kehidupan tujuan apa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kematian dan kehidupan abadi ku laku benih kangkui nang senengan guleben sampean tapi sebagai ujian dek ke kita bersama gule mangkiin keterangan nang mukhtasar tadzkiratil Qurtubi nang ekaisa sekaligus nang al-anwarul Muhammadiyah bahwa manusia kainto ketika ampun cabut nyabeuna taretan nikaben malaikat maut erona guleben sampian akan diserahkan ke malaikat penjemput seren guleben sampian orang iman maka saya jemput panika insyaallah malaikat segenteng salerana pakai napote ngebalabun dari swarga kalabun om eron guleben sampean epungkos epuntu kalabun panika ekhibah kalangi untuk napa untuk nerima ujian uji mak kita aja cabun mungkar nakir panika nang elangi sel mersetong saos guleben sampean akan menghadapi pemeriksaan. Kenapa saya periksa? Orang ria akidahnya bagus apa enggak? Apa akidah betul akidah Islamiyah? Apa akidah lainnya Islam? Periksa nang langi saya pertama. Maka dari panika para rabu para tretan mun pas tak lulus. Dari langi saya nomor setong penting akid gue lebih sampian. Paham iki? Orang labu di tas tingkat poin, tingkat 10 poin Malaysia. Renyu ala cerente. Hiba pate na kamatura. Napa boleh penting akin dari langit pertama boleh bersampian. Maka na tore dung kadung boleh bersampian kaparingan iman.
pesan Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Marah iman tangli beri jeria, marah pamasok ke Islam, male iman bisa fungsi dengan baik, male iman na ungku-ungku genteng alhamdulillah. Periksa nang kasa mun lulus nang langit pertama, akidah kita betul-betul diterima sebagai akidah Islamiyah, maka bekal ongke ke langit kaping 2. Nang elangi kaping 2 taritan periksa oleh gulaban sampian. Napa saya periksa kaisa? Salat tak riring orang ria genteng apa anja? Akana muhafizan ala salawatil khamsi amla. Apa orang ria ajageh ongku dak ka kewajiban salat 5 waktu apa anja? Selesai bun malaikat. Makana mantan anyar, mantan laju, sehingga benih sokina, benih apangkat deh, sehingga benih gentengah, benih sokina, benih gentengah, benih cubaan, benih turun apa serah. Panikah saya bakal menjadi pertaruhan kita. Akidah apa genteng, nang elangi kaping 2, sholat genteng napa punten. Makanya sesibuk apapun makai repot nggak napa taretan, lebih mantan anyar saya nggak cong ping, lebih celep nggak ria, saya nggak cek kasang kaya, sobun na tuli mancal kelu, deki lepah pakun salon kelon, cek pengalaman lega. Allahumma sholli ala Muhammad, saya nggak mun lulus salat genteng makai pamangkat kalangi kaping 3. Kaisa periksa boleh taritan. Napa saya periksa nang langi kaping 3? Akana muhafizan ala zakatihi amla. Apa orang riah bisa ajageh ke kewajiban zakat selama odi alam dunya panja. Mun soki ben zakat artanah makita soki ia zakat petra genteng panja. Tore cek dan badan muntero andi nilai terbaik ia junan Allah muntero lulus nang pemeriksaan nagula bersampian ayo pagentang zakat deh alhamdulillah deki pakai kocai mari zakat kakedul mari make saya kakak tibi nyari beres paling genteng ting saya ke petra agama kae nyari jagung kakan kapang wah tak kira punten beras pote mak ke iya keng beras bulog aduh pah minta lulus demah jering nyar ngalanyar Allah kata rekai jala pola nang langi kaping 3 mun lulus sekate mangkat ke langi kaping 4 nikah kangku depak ka pangeran malarat mak harus melalui tahapan-tahapan pemeriksaan yang berat nang elangi kaping 4 gula ben sampian periksa boleh napa saya periksa pasana bulan Ramadan nah becek apa anja orang dia bitong berapa tahun orang dia odi alam dunya berapa kali tatemu bulan Ramadan dek remek kualitas pasana apa sakat terok norok bebeng apa congoco ka pangeran saya nggak cek sampai berdering pengereman peldingi roman apa sap makesap keluar iya mun tatangkeuna kening alengin teh tapi mun Allah cek ngaleng mun ka Allah banyak manusia takok ka orang maduk nang irung barung ngisar pasar tek ketean kare sokona cek kata padeng iya takok ikatawe nureng keng derem peta ikataw na Allah kerpek kerte jadi tokang tepo mun tak lihai ten beni tak oleh bulan Ramadan sampean tak apa saat tak napa tahu aja tak napa kan gula oleh sampean ala ko maksiat tambu sekali tak napa dengan syarat kor nyengke cek nang beban langin Allah nyari kenengan sera kereta ikau ningin Allah ya mulai kereta bisa jala pola sampian ki pernah nang bumi na pangeran ge malage sampian
Wa matawa sekali. Allahumma shalli ala Muhammad. Tentai larang mula jek maksana sama maksiat. Kor nyike ni kecek ning bebenlangin Allah. Nyari kenangan tibi. Paham? Kima mun lulus dari langit kaping 4 ya Allah guluban sapian bakal periksa nang langit kaping 5 napa saya periksa haji na ben umrona mun tak haji ge tak umroh ge bah jihaduhu fil Islam napa selama odi sampean dalam dunia yang kita perjuangkan demi Islam termasuk hadir ke pengajian nggak mungkin ini ke jihad fisabilillah termasuk perjuangan alat ini nak foto senyari ilmu saya mondok jihad fisabilillah termasuk alat ini lembaga pendidikan jihad fisabilillah alat ini masjid jihad fisabilillah apapun perjuangan kita demi agama kita nikah akan menentukan lulus pun tenang gulaban sampean dan langit kaping 5 cek kabetir tore pongbong kiba de kesempatan alhamdulillah kehadiran kita ke pengajian ngak panikah akan berharga mahal ku laku ya junan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa-siapa orang yang keluar dari Romana semata-mata saking hadir ke pengajian, saking hadir ke majlis ilmu, saking karena ngajian terus apolo ngaben ulama, saking karena nada ilmu terus mailang kabuduan fahuwa fi sabilillah. Dia adalah mujahid fi sabilillah, dia adalah pejuang agama Allah. Alhamdulillah. Jenik sakater mut pae mod digula mak le gula ben sampean tak pangkem pangmuang umur parcoma. Ayo kita gunakan. Napa sih bagal periksa ku laku perhatikan pong samangkin jeug. Takok tinglah ke na kalau punya ben kari setong kari kastan aja lah pola mak kastan kok mulai lambat tak jaga ke jam marluakin tani pekoh marluakin lakoh makin leka bela cek setengah 2 apa cek duhur ki lempo terus tohuin laku ki beda duhur gua terus kal macam kal dia saking bagul si malaikat maut sampean pau busen meleri berin je tengkel cekel magari cengkal lari saya tak bebeh korangah para guru para kiai setor matore pengajian tore tahu sanang kenangan lain pengereman nih kau gula lah tak tahu semi tahu ngagula tibi dah apa boleh ke Nuruddin tapi ya besakin pakuleng teleng ria tak je munjuk saking keng cermet enjak cermet ongku keng hune je ka aja mah Allahumma shalli ala Muhammad mun lulus dari langit kaping 6 bakal mangkat pole ke langit kaping 7 ya Allah langit kaping berapa ki buru 5 6 samangken nang langit kaping 6 gula sampean bakal periksa teretan napa saya periksa birrul walidain Arya orang selama odi alam tunya derma bakte nagar manbi kambun saya ngas teteh termasuk mantan anyar pagenteng karing tuan ben kamat tuan paham ya makanya saya bungambung bunda jere jadi kan keluar di beto kelura tujuh orang sepola setek ya makanya setek pertama dia remah napa boleh ring sepo ki odi taretan sampai ring sepo sete selama hayat di kandung badang mun gula sampean ki odi ayo pong samangkin pagenteng bektena ring sepo innalillahi wa inna ilaihi rajiun pola sampian sekuti keberosoro kima aduh ya lagi bele bi pancong sekuti keberosor wae koa marara nak foto cek de ieu kiri ya Allah kita pak rinto sabar sampean maki sekuti kiri saora kro bertikeng sekuti kiri jangan benak foto nak ambu nak foto cek lagi kiri bae ya Allah ongkuan teretan
mun ki odi reng sepona debun Allah deura menang Quran wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ya Allah, ni kapesan Allah kagulawan sampian topoto mun paringin jepo odi apeureng apolong bendeng tua dukalaje ota besalaje citung pesan Allah fala taqul lahumā uffin sehingga cekal cengkal karing tua bolan se ustad eta heuta petong taon tugasan lah tak telo kalih aroma salegege soke jadi orang terhormat tinggal mulai karoman karo kenge pente tolong bi pancong landuk ki bakina pah meronyot apa wah tuling laki raceng pas soduk deui na jadi gagal bakalar bagi abal alfiyah abal subat abal jauharul maknun lebah wisuda kan 10 kali kuah tapi ki mah cocong colon ki adres mulai sororeng tua berkah kabala kena poton letau deureuh mo carana teh nak foto sing ngabekti karing sepo ini ka Allah sing nyabek kriteria anak terbaik nak foto soleh menurut Allah ce adresen mun pakondeng sepo sebini karo songrong ngecek pelepah legung pelenggungan kerso alisa melaki cet mirawa apa di langkal lengedein tak man katoman. Saya nomor 2 jamun Allah wala tanharhuma jangan sampai bengal karing tua karo polane salah aki letau walekah munduk le 5 tahun tak tong ngecek pelapa pah melerek pe penting aki cek ya Allah kocak sibi bae gua aduh panika mak sos saring tompah dina potong panika gagal panika gagal letak to putrana pasera punten make putrana kiai tan sosaongku tretan anapa berarti ilmuna lata ada ilmu mate nama perengasna foto maka nak toreh tes sambil uji launan nak foto ketika bedepo jompo sambil ceng panceng make pangloy kikirin abesakin muana napaki misem nerema napa punten mun misem pakun nerema genteng mak berbahagialah wahai orang tua nak foto nak ungku genteng bekti nak kasampian tani beni masalah polan le hadiah saborong bintang tauladan saborong kebayapa saya nomor 3 debun Allah wa qul lahumā qawlan karīmā okorna nak foto panika siap kangku itu nak foto ngabekti karing sepo congok dari bahasan sopan apa nje karing tua ya muncan bahasa matureun eta retan wa qul lahumā qawlan karīmā nikah oca semulje muncan mereng matureun apa sah malah benyaring pengereman deh na poton tak basa ka mambun banyak ki kijeng sampian tak ngajari jendinya laki anak mah semulong ini sampian mun namen mu tak nurut namen siap bakar mulong le tak ceramak muan aja ri bengki makanya tore jera-jeri nak foto Rosidi Abdul Rasid Dian pong berhita di anak cong ayo siapakin pangajaran saya bagus mulai rami anak foto ayo cer-cer apa
Jangan tek la ngiding kopeng ah. Jangan tek la penter tawa caca. SCNAT ben pikir nak potona. Saya iya cerin akhlak mulai kana insyaallah. Gula bukti akitibi kena foto gula bersama. Compok beri mun ka keluarga bekaput sama. Tapi mun ka gula kempang apa sah. Mulai kana nak foto gula kapu. Apa? Gula mulai rame rala apa sah nak foto. Duduk berempat rogi na siya karo ngaciri apa sah. Tore naki, tore fi dangisan neki. Yang baca ki solawat yang pen. Gula biasa pen nak foto. Gul munan di anak kene teretan. Aboh. Jalan Nabi doyo kan sama malam. Engki ne bini daso. Tedung urusan popok, urusan kami, urusan dia. Engkau sama malam. Berbagi tugas pakaralon kelon nama lolo sampean. Aba marara apa tahu saran ni sakoni. Sabi ni larembi terngap kelangap pun terrek malerek. Wala sakit kapi. Pakai ban urusan nak foto senyosok na sa barang kaler. Ya Allah marah sambil tolongi. Dei. Ban kapi dua ego. Corak ging lecek kelerah. Allahumma salli ala Muhammad. Jauh sekama bini na warenji ya. Mungkin ni binin pendenan. Takut tempat kabuk ketibuk. Allahumma salli ala Muhammad. Wingki mak rang terangan boy. Birrul walidain akan dipertanyakan. Tengok. Jepang gempa. Pon. Terosakin debul Allah. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati. Pasopan paancep karing sepo. Jek apa dewan kalain. Aduh mun kata tangkemi nunduk engki teh. Ngacatak tingkaman bi kambun duduk jededeken. Tabalik teh, tabalik. Kabale kana foto. Manusia yang paling wajib dihormati selain Gusti Kanjeng Nabi. Apaan bi embun. Jangan nunduk kering lain mun kepan bi kambun kita nunduk teh. Jangan dia besa kering lain mun kepan bi ban kambun kita besa. Tabalik. Kan banyak nak foto tak barokah zaman samangken kabudi. Kingan kenika mah. Tabalik alam mah. Duh mun kakancana iya. Kaman bi kambun nak kereuna. Maduh peso we can. Tina mak ki pasaper penerima mak sampean sebut peso we. Gelu nika contoh mak. Enten bagus nih kabar nggak nika bagus. Malah diperingatan kesalahan bari. Terus akhir ki. Pas nomor 5 debuna Allah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Muntro dadi nak foto saleh salihah. Jek buam buat doa kiring sepo. Soon akin ke Allah. Ya Allah. Sapora akin abdina. Ben ring sepo dua abdina. Kabelesin ring sepo abdina mambu. Abdina roma sapang rasa. Ya Allah saya latinin. Mulai dilem tabuk sampai samang tina guru jelubur. Janika. Ya Allah. Gula tinggiling kabar engak. Berapa tahun tak pongkor. Ring matura di berenan. Ya saya mati 6 bulan. Lah dari Palang. Karo urusan warisan sampai embune pate. Lagi bengkak. Yakin nerakan karo Pak. Yakin. Gula made Pak panika mak lai tak den badan tore. Saling ingatkan satu dengan yang lain. Saling pasakan sataretanan. Mantan anyar ayo jaga aki. Beni gula sampean yonceng karo keng ADR duduk bareng bunten. Nika nyuona tolong nak foto saya kedua panika. Nyuona sambil awasen, nyuona sambil petepaaki. Cek karo toko laki kering sepo duaan ben matuana. Ayo tretan beli tetangke. Nyuona tolong. Mun bade kaleron bade tak tepan. Nyuona. Sekaligus doa ki manter tetiap mantan anyar saya barokah sampai kala fotona. Amin ya rabbal alamin. Mun lulus dari langit kapeng 6 mangkat ke langit kapeng petok. Periksa boleh nang langit kapeng petok. Napa saya periksa? Situng istighfaruhu
selama odi ialam tunya orang ria apa aromasa apa ngerasa andi salah andi dosa ke Allah, apa tobat ke Allah, apa minta sabara ke Allah, apa sombong gedek tanda tobat tanda minta sabara ke Allah, periksa. Nomor 2 wasadaqatuhu, selama odi ialam tunya apa lebura sedekah apa nje orang ria apa cerai, periksa nang langi kaping peto. Nomor 3 wa kafalatul aitam, periksa nang langi kaping peto hidup apa nje ke anak-anak yatim orang ria apa beri panggempang boleh ben sampean terlalu lulus saya terima sampur Nabi Allah terus jadi ahli swarga. Oh detik geluh kau tu lulus uji teh langi kaping peto sabarempah istighfar sabarempah boleh ben sampean tobat ke Allah lampe apa nje lebur sedekah apa nje mun beda anak yatim andi kepedulian apa nje apa medem saya ingat kadang-kadang kaki ngocang tak noro andi nak foto mbok apa mun anak yatim caca foto tak foto teritan tanggung jawab kita bersama beni tanggung jawab helenah beni tanggung jawab embun mun anak yatim tanggung jawab gula sampean umat Islam kayak ngai mari nalangi kaping peto bedelangi kaping belu lagi bede ada tapi pemeriksaan pos yang ke-8 ada napa karena nyamana suradiqatil jalal di atas nalangi kaping peto nang ekaisa akan diperiksa amar ma'ruf nahi mungkar wa ikramul masakin sejauh mana orang panikah selama odi iram tunya menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar tahu satu di panceramah lagi po compo nak po ton la nyala cek cong monde iya tak oleh nak monde iya coba soro ka saya fokus saya de iya saya fokus de iya hidupkan amar ma'ruf nahi mungkar cek kasang kasenotorna bagus ka keluarga cek kasang kasenotorna bagus ka taretan matuah ring tuah bekerja sama benak foto ben mantoh agar amar ma'ruf nahi mungkar begini ngabesakin teng tuan kita afojeng le torot todus sekoy abaja dus todus pak kol 2 pak takut kita sholat dah iya pak enggak nikah nyaman di kerjasama yang baik. Saya nomor 2 saya periksa wa ikramul masakin selama odi ialam tunya sabarempa becen ngarkeun orang tak andi nikah periksa mah lebih gula sampian taretan benteretan balu tatangke ayo mun bade setan di lebih dihargai anapa aduh ya Allah cek ya sih mun reng tak andi sampian cek parlona kareng tak andi taretan arerang terangan saya hadir rebenyaan saya tak andi iya mun saya soki tak sempat saya hadir kasor beje lesoh keklah lebih sampian tepanan di parlo ngak nikah saya alerbek depor saya tak kata aja sekali takar bungu muan dicapo wa tak bakul reng tandi iya andi pot-repotan sinologin tak le mule sekali reng tandi sampian kering aduh saya nolong nereng tandi sampean mate saya gebel nyari landu nyari rajeng nyari kopuran saya tandi mun saya soki apa karo agak lenggek luah ting tuting kanan kacer karo anun bodoh kuah tak demi dia mangkat tibi iut mun saya tandi kuah nje kencak kanan kencak kacer tak lokos terus ke bu teh makanya jangan sengi kareng tandi salah pola jaring cuman makin wah cek tak lebur ceritan wah ingki wah ya Allah pokon pasabar sampian kimak ki pokon ya ilah poraki kapilah harimun saja ku laku nang akhirat tak pas saja ngecacir
Sengak teritan nikah ya lamtunya sampean lela poraki ngak nikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah neng ikan nengan di atas nalangi kaping petok nyaman suradiqatil jalal. Nikah mun lulus gulaban sampean ongke dek ke atasan saya nomor sanga. Napa nang sidratil muntaha bade pos pemeriksaan. Napa saya periksa nang sidratil muntaha? Akana amaluhu khalisan lillah amla. Periksa. Satu lah aku orang ria. Apa engkau lillahi ta'ala panja. Mun tak murni lillahi ta'ala. Tak tuli dah pak Allah mah. Beni tolak di Allah. Tak ada pak. Beli. Penting aki beni karo beli. Penting aki. Wadribuhu sahibah. Tokolakin amal lagi karo orang sandi. Tolak langsung. Penting aki. Njat. Tampilan kaki. Mun lulus nang sidratil muntaha pemeriksaan nomor 9 baru malaikat solsoil ben satoja rombongan pembawa amal panika akan bersiap kangkui mengajukan deka hadratil qudsi hadratillahi ta'ala ya torakin langsung ke Allah. Nikah ketika mayit kita iosong ke kuburan teh, kita iosong ke kuburan laporan kau sudah pampun. Ya Allah, terakhir ia juakin ke Allah mun pahe terima sampurna bekto panikah. Subhanallah, disitulah kebahagiaan kita. Dikembalikan roh ke jasad kangku ekibah esolatin berikibah ke kuburan dalam keadaan berbahagia. Makanya debu neke Nuruddin sekut mator kapuru mayit mun tepak kasih genteng teh tulian kodimuni marah cek launan tulian kana engkau kapuru mayit kapuru sada pak ka kuburan ada apa lapat deng kuburna raudhatul min riyadil jannah tahu saka swarga kene kuburan saos ampun sapartena ampun bade swarga. Dawuh Kanjeng Nabi idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Mun lamate salah setong tibin kapi kenengan pamulekna swarga ta neraka padengakin iya kuburan ki laku malam in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Mun mayit pacet-pacekan ahli swarga tak usah deh pak ka swarga kuburan saos fa min ahlil jannah sapartena pada pon bade swarga. Anapa kuburna raudhatun min riyadil jannah pernah tak sapanika alhamdulillah. Ya mula kalau pacakan neraka ya dek fiten toko dan seksaan dah tambu sakale Allah lah dek pada benih neraka lah paham hi kima ngas teteh mari panikah ilmu kuburan diuji boleh harus berhadapan dengan tim penguji yang bernama Mungkar Nakir panik uji boleh lulus tak lulus nang ujian sengadeen pakun dek taberen pakun Mungkar Nakir harus aboh saku nyaman tak gampang titiring swarga mun tak lakar siap ongku selama odi alam dunya malarat teh cuman gampang teretan kor iman ben Islam pagenteng paseken kependah mulai keajunan Allah disitulah guleuan sampean harapan genteng alhamdulillah. Tapi mun panika lah kadung tade empon teh aja-ajaan swarga bauna tak kira melon je. Muga-muga teretan. Tor panikah teu manfaat ben barokah. Lebih ka mantan anyar, muga-muga betul-betul siap mempersiapkan diri ku anfusakum wa ahlikum nara. Karena tujuan satejeunah odi adalah kembali ke setong panikah. Lebih orang berkeluarga. Pesan Allah yang terakhir ku anfusakum wa ahlikum nara. Muhammad Abdul Rashid jaga abencong ben keluargana ben potona cek sampai teti penduduk neraka.
ia mung tak terus jadi penduduk neraka. Saya mulai gelak pesan-pesan ke Nuruddin, laksanakan dengan baik sebaik mungkin. Tinah urusan soki tak soki matemu budi, urusan apangkat tak apangkat matemu budi. Saya penting modal utamana situng ibadah akhlak pasai usahana pafokus je melanggar aturan Allah. Saya nomor 4 ngasteteh akabai anak. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin lanceng kalau bismillah dia pun kan nur gila. Pokoknya kalau baik, saya terakhir teruslah berdoa kepada Allah. Padengakin aba ongku pangeran ke Allah. Padengakin aba ongku Gusti ke Allah. Padengakin aba ongku nyuun nyempe ben minta tolong dek keajunan Allah. Alhamdulillah. Siapa nikah sebisa ya toraki korang langkaunya maaf. Hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.